nanti imat kadin ta Iewrynghep kadin Jingialap junglo nanti kathok di Kingdom Gospel Preaching Market Disciple Mission. Nanti di sini Jingialap ne nanti dia lapun kaya antai pet ring kan hajan. Jadi bukan payday speaker. Jadi mata kesini Sunday. Art elektrik ne Iewrynghep. Jadi kita yalap kabha kelong kabha. Sampai pan kai sedang ni. Wan di screen orang koi ni yang nispan ini tadi. Yang sekitar imat Jingialap mat. So, ada dan Jingialap kalau kabah itu berang sekali.